И поздравляю, доброdošli na novu epizodu Minecraft preživljavanja u video serijalu. Na ovom kanalu, znači treća epizoda, što je ukupno treća epizoda Minecrafta. I ako se pitate na prošle epizodi, to tu je ne bilo ništa. I prozor inventarima, to sam tam išao drva cepat. Znači ja sam to snimal, pred minuto, ali mi je nekaj zaštekalo i odmah hitro. Pitajte Boga kaj se desilo, znači ljudi žao mi je, ali valjda te misli da sam čitao, ali nisam čitao. Varali ili kako hoćete. Znači, hitro mi kaj mu ne. I ja, i stali smo na terasi kada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19. Znači 19 i derevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak. I ova epizoda je malo kraća, zato jer prošle epizode je bilo je 20 minuta. Ja sam jedva uploadal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na YouTube. I ja bude epizoda malo kraća, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eto. Znači epizoda bude malo kraća, ali tako li 10 minuta, oko 10 minuta bo trajalo, ali znate, nismo pustili. Tum, tak, danas pro killer. Znači ljudi napisali neki lik u prvi epizodi komentara, ne znam, stvarno uprosti, ne znam time, ali uprosti, ali isto napisali da se preplatim na kanal, isto tako početnik kao i ja, znači logično preplatio sam se na kanal, zašto euro, čovjek je početnik, isto kao ja, treba nam potpora i meni i njemu. I dobro, ako počnete snimati uvijek surađujte s tako s nekima, jer stvarno potrebno vam je pomoć, ali naravno, to su mi kanate reklame, meni niti ništa, ja sam se preplatio na kanal, zahvaljujem sam kada je napisao komentara, ako zanima kada je napisali, idite pogledajte. Nije nam rekao, čekajte kako je tak, to mi treba slično. Tako, ljudi pišite mi komentirajte, napišite u komentare koju igricu hoćete vidjeti da igram. Znači, moramo igrati, a PES, to 20 minuta treba partiti jer to dugo uploadoval. PES-a ne naće, to isključite, mislim ako baš hoćete, ajde ako stvarno baš hoćete onda bo snimilo, ali kažem, puno treba da se uploada, ipak vaš internet je znate, odličan. Evo. Ljudi, moram napraviti stepenice. Znate ja kako ja lepo pevam, ljudi, pevam kao Slavoj. Znam Slavoj dok Karepa, tako lepo pevam. 1, 2, 3, 4, 5. Ovo retro vas gledi. Tako sad isto boja morat. Ajde. Drži. Tak, ja moraš počite. Mislim da se to malo preveliko, ali okej. Ste razljeli kaj? Razljeli. What? Kak zakon? Ne. Dobro, ajde, dugo si držala. Zoom.
Цум. Tako. Bravo. Bravo, Darec. Bravo. Znači, danas bom snimal več epizode. Da bom jih samo uploadoval. Znači, epizoda bo trajala 10 minut, 8. Ajde, kaj ja znam kako dobro. Ma dugo trajala, pretjerano. Zakaj? Zato jer bo nemoguće uploadati to sve na YouTube, ljudi. Nemate vi pojma. Ako ne snimate. Kahte, to je muka Isusova. Uploadati video na YouTube. Dok sam ja ne počeo snimati youtuberi žali se, naravno uploadati video, ja sam mislio kaj ti kenjaš, kaj naraš uploadati video. A ljudi, nema me baš tako. Naravno uploadati video, stvarno si gotov? Sigurno? Bari počisti. Znači, užas kak je to dugo traja upload. Znači, imamo 1, 2, 3, 4. Znači 1, 2, 3, 4, 5. Tako. Ne! Parkour. Ja najtražio parkour. Hunger Game. Ljudi, hoćete Hunger Game-a? Pišite u komentara ako hoćete, ako nećete, nećete. Boli me. John, tako mi je prijatelj rekao, boli me John za tebe. Boli me John 3. Ja, 100%. To je onaj John. Koliko sam napravio? 1, 2, 3 i još jedan. Bravo, Dardio, znaš računati. Evo ljudi, znači, ja je tak. Klepaj se. Ja mu to spojili, no mora se kirku ide. Slagati, aj! Gdje mi je metal sve? Harry Metal Band. Harry Metal Band. Harry, metal band. Ok, skontao sam. A mislim da su i gledalci skontali. Koji su gledalci to? Kaj te boli, John? 3. Ne, 1. Evo, tak. Kaj mu već zovem? Koliko je snimal? Ja. Snimam u 10 minuta. Dobro, još 2 minute. Ma naj mi reći. I da on to prekinu, da pen druga epizoda snima, da on uploadoval. Ma, možete vidjeti se. Kaj se treba niti ja nego nas snimam? Pa ja si dosadan budem. Ne sam. Ne. Kako je ovo moćno gledi. Sam rekao da ljudi praznike sve bude epizode, joj. A vi maj ne vjerovali. Mislim, nemam pojma ako ste me vjerovali. Evo ljudi, još minutu snimamo. Još minuto. Dobro! Ja moram na gost. Ne moraš ti. Moram. Tak. Ne ide. Daj mi radni stol, treba... Ne, kaj mi treba. A evo na polubloku. Dobro. Bravo, Dario, pametan se. Znam. Ne znaš. Znači, ova epizoda se bo zvala da dovršavamo kuću.
Я не стиг довершити до краю. Довершаємо! 10 минут. Добре, тут хто зрушимо прикинь. Evo malo luz, gledi ovako gospod predete onako baš gledi kinesko. Made in China. Znam kako se zove. Epizoda se zove Made in China. Krov. Кров Made in China. Точно так. Znači ljudi. Čekajte, ne se na mjesto. Eto tako. Znači ljudi, ako se vam epizoda sviđala, bacite like. Ako nije, bacite like. Komentirajte, obavezno. Pretplatite se na moj kanal i lajkajte Facebook stranicu. I ne zaboravite napišite ono u komentarima ako uzmo banera nagrada za Takaja premium. I to je to ljudi. Znači, ljudi, pos!